Kardom kadu kawe Karbitis 2.0 YouTube channel long kelangara tu ana fast tami lapen pininali tumfan laso video long na kewan pila bangke PM Kisana men lapen urunado yasuni lapen kaprek schema men pen non molam scammer akimi klang ek bomlo laso scammer pen kachere nangji kenang sot laso puthak se pininali tumfan laso video long pathek pen than pachini ponikpo lapen nali tum laso son update mate laso son video kelang long versi fan laso YouTube channel la bangke nali tum subscribe ikon la pen liking sipi ikon videos tamil la misen pulte nali tum share por ikon tangke non scammer atum koson si la ili son public tum phane ka chong thui ma la so process le lang polonang la pen chethan polonang tangke non pathek pen chethan polonang PM Kisan ka apply amen pen koson si fraud mate scam nangka chong thui nangka chubai ma la so puthak chethan polonang la pen nili long stame la son SMS nang le iglo WhatsApp long nali tum long stame nang le ekta hai mine nole nang le stame mo frang nang le ta hai mine la senali tum chire dun ik chenon la pen WhatsApp long det kali nali tum fan offline message ba Facebook long stame alang li tum nang send ta thekji la pen nali tum dak thek pon long igji la logo stame dak PM Kisan Government of India logo si bi pon la pen nali tum mala WhatsApp long stame la son a logo dukok ta thek la pen ka prek a logo stame bi igi alang litum photo la bangke profile picture ke la pen puthot dak and number doji la so number la bangke nili dak blur bi pon ekol na litum dak number thek ponong igji number la bangke asama number pensi nali tuman WhatsApp long nang send igji SMS copy SMS mana ke send la soputhak stame nili nali tum phanang than pachini pon ekpo la pen ko son salang litum fraud ke claim la soputhak stame nang than pachini pon ekpo la pen ki chengsi nali tum arji go nali tum dang number theklong ji la so number long call lo pulte nali tum la so number ahem phuvek si phone ba na receive dun po alang li phan arjulo pulote alang li nang chi than dun ji je neke WhatsApp stame haino ekdak la pen WhatsApp long login un e damun e non molom ke lason se nang thagik ji nilista me call iglo call ek pen arju iglo la pen true caller long sta me amena chiklang ek daglo la pen nili call iglo people on nili phana son son send SMS na send ne pulo alang li bana thadno o ni WhatsApp ke 1 week 2 weeks uselo haino ek dag login dam no dak mate ni WhatsApp use no dak jo lalo kopia thesi ala minahem phubang WhatsApp use no dak pulo tangte hola hacker to mabang la son number pen WhatsApp bangke hacker tum reading sidolo hola tumsi use igwalo la pen nali direct WhatsApp call lo pulte WhatsApp and video call non la pen direct call no alang li tum na receive dunji la pen alang li tum la bangke asam amuni delhi kaprek asam pen kaprek amuni tumangse hindi pen salang litum nang chingkidun igji nang litum la son registration install igon la pen registration igon la son nang thani alang litum stamina litum la haya lambang ke arjudu nang ne la pen asap sota vilip du nang ne nang litum la pen la son lo la dake la alang litum la WhatsApp ka use bang hacker lo la pen la min mobile number la bangke anot ka prek lo nili pini stamina li call lo la so mobile hem fo sim number long call iglo la bangke dak tibok het Assam nili tum la Karbi Anglong district pen tibok het abang fu tum lo la pen alang li tum pulo la sono ni dak phone ang call free titi WhatsApp long pen copy pine ke send ho pula so na chan iglo na ling nuet ali ekdam na call bang ong pic pusina than nili fan amasi WhatsApp long alang li bang login dam no dak lo la pen WhatsApp la ka use fake la bangke min hacker tum si use pic der lo la pen hacker tum asi la so number pen la so WhatsApp pen ana bang phu abang fia tum fan scam ilo je tangka pen cheng lo ka preka son stame alang li tum scam pon ik bom lo la pen non copy SMS senang kile ma la so puthak stame ni li na li tum fan than pechini pon ik po na li tum dak thek long ji isi apps to dak la so apps long ke tok na li tum dak thek pon long po PM Kisan Yosna registration pulo la pen so apps la bangke dak an APK file la pen MB le ki ong doi dali 2.8 MB vet la pen la bang nang sen iglo nilifan nang sen igdet pen nili WhatsApp business se use spot da automatic la bang message bang dak che send on that tin ali tum da upload thek ponong igje nili dak automatic la message hini message bangke da automatic dak che send on iglo la pen nili already chini igelo je la ke scammer mate fraud atum punili chini igelo la pen nili direct phone call
number long phone call lo offline phone call lo la pen chingki lo je o la son whatsapp haino 1 week 2 week lo nili whatsapp long bangke nili whatsapp use no da posnang pulo la pen nili chini galo la ta hacker tam si use pilo pu la pen puthon nili dak whatsapp long wang pen nili dak voice call lo nali tum dak thek long si 1 minute an nili dak chingki lo voice call la son nang pulo nili fan je install non registration la ke non government hin pen approval dap o jola son lo dak na than la pen puthot automatic call bang disconnect de lo la pen nili puthot call tholo voice call na receive se la pen nili da hindi pen pothai tholo कैसे रजिस्ट्रेशन करे पुलो लता नंग रिप्लाई प्ले लपेन पुथर नेले वॉइस कॉल थुलो लता एक्सेप्ट से लपेन लास्ट नेली 12.8 मुलम कॉल एसएमएस पुथाइला है पु ना रिप्लाई अवे लपेन अवे एक देलो अलांगली तस टाइम चिनी एट पुथाइलो जे सुमनेट बंक का इंस्टॉल जी बंगाली बा के क्लेम जी बंगाली पुचिनी एट पुथाइलो लसी द रिप्लाई बंग अवे देलो नपेन लसन थाक नांगली तुम थेक पोलोंग थु जी लसो एप्स जों सी नांगली तुम अलांगली तुम ला नांग के सेन एप्स जों नांगली तुम दाक पेन इंस्टॉल पेन दाक रजिस्ट्रेशन इग्लो पुलो तंगते नांगली तुम ला मोबाइल नांगली तुम कोसन मका यूज अलांगली तुम दाक लैपटॉप पते कंप्यूटर अलोंग अलांगली तुम ला बंके यूज मेलो नांगली तुम दाक कोसन से के बेर मनोन नी दाक व्हाट्सएप ले लांग बम समे अलांगली तुम समे नांग लांग दुन मेलो ला पेन tangka poisa punon google pay phone pay punon alang litum 1 minute ang bong pen hack that ono lasi la pm kishan da pm kishan dat li son uruna doi asuni toilet ka apply pustame kapre scheme pot pustame alang litum la son pen ana bang fu abang fifan la son forward ek pola pen send ek pola pen kachinne tum la bang ke la son lo berdun po je install dun po la pen registration dun po la pen mo tangka jong se dam lo pulte ola ansi alang litum chichini poje lake esi fake mate scam lo puke alang litum chini pon ikpo lapen pm kishan ponon oronado ponon lahai ke sob government are deng sido lasi ajad abertas tamelason government ahin penke whatsapp long sense lapen phones tame kol ke facebook long tame share se lasi lahai pen bangke kachiri sikinang sot la pen kachini mek sikinang sot la si la so puthak nili nali tumhan nang kapachini ji pu masinili la so video bang se marpon igdet lo la pen nali tum stame chiri ik non madu abang file jat aling le nang search tame nali tum ala abang pu nang send vek abang pu afan confirmation se tik ke nali tum ber donri la pen install ta ajat apps tame nali tum install donri jong se install dun der lo plotang te ba registration dun der lo plote mo aprang pinik kasik sak dokok ta thek kasik sak plotang te la tangka nalo la pen private la son pipini photo punon documents punon alang litum ajast tame hacker tom la bangke claim unno la sinali tum la so video la bangke share pon ekta kar biang long ar los tame kachinne abang phumate abang video ik olang la pen ili kar bitum pulotang te asap so ke karbidet kali lo bang khai tala pulo kilu pohormu bangai ni lipen senglok lo la bangke do igvek la pen uruna doi da ho pm kisan ponon la son pulote la so alam pulote la bangke chat piglo ili karbia tum det kali lo lake bang khai stame la puiglo stame ki chat ma ili karbi tum chat don chat ti la son bangke ada ka apply pulote prabu ulo la sil hypen bangai kachiri nangji kinang sot lo lasi so video nali tum kan ma share ikong kar biang long aras tame plan ignang la pen pachini ignang la pen la son unknown number chinne pina number pen jong sin nali tum long sms wang pul nali tum sms tame reply dun direct lagle te amunet fan nali tum la block option long exi whatsapp long la block pudui la block podim nali tum ber igon la pen report contact puno la pen da block option doi block igon la so abang phumate abang phi phane lake nangli blog eglo alang stame sms nang loan elo la pen nangli stame theglong le dat jola son lo la se pinia video long la short information nang ki pi la bangkel anchol lo la se domi thagmi kadu kabe karbitik 2.0 youtube channel long kelang radu anfan stame nilhin pen card down